bara mchanyo na bali Akitara TV abakara ni followinga ni mwenda byone bitoko bakolera ni mulayikinga ni sharinga bara abantu bagambirege nti uruganda rwa utamukunga Twina kuzinganda zaite mpaka bitinisa bitu nkabanyoro anti nkukuongeraho like mulingo ina kuonga abakongo mchokoche yagambaga abakonga abayisuma abasaija kandi muligira abamanyire bani ngati nja kuongera kabanyeta MC Baddo isuma lya kankombeho tibendeze kuteza omana muikalo tunyumirwe a program yaite n'umusobole Korora bike bitubaletere kiro kya kyale. Nyona malita tutabalisi. Tutabalisa itweta Uganda. Wamayo ni kyota mufera omunekira. Ata abantu bona abaina manya Julius andi ya mswaire. Julius ata Uganda rwange tutezaho. Nikeke kyakuyambira. Nyo Julius kyo muhendo amoti omulisa omuhiwa abamoli tuizire n'intekanizo yaitweno tubazabaze mu bigenda maiso mu yanga bingi and of course tukubuza ibiro binga kwika Christmas kiro kino ibiro 18 about ibiro week yem biro musanje iwo bayiro kimanyire ibiro musanje iwo bayiro kimanyire maitampi indwire isoki maita uhindu akananka kala kananko kairo kasignature hey atazi no bakunyeta slam mama ata mabaraka ngensazi no tinkali na marita bakunyeta kikifias by the way guys kana kusokalika Christmas ogitandikira gitandikire kara na 22nd kumpuba kanyasa birthday yange this Friday this Sunday yeah you guys mujebo joinyo mujetunyumiwe guys I don't know ojja kwikemya kenga myaka bakota vireka gante bimebe mulekege no byabuza abantu by the one serious issue abaka bakazi musereke myaka I am +1 it is okay +1 but +1 wahike ingaha I can't take you tasagibaza mpikize myaka abakazi timwenda kubaza emyaka atire kama sobole nyonyine myaka 2 20 sweet 20 out indirugaho aliba na enandugo ojene kikongo kyamani muno tugendera oli +1 kandi nyine myaka 2 torugaho mundozere wani onsinga muno birthday ya utekanize yo wiki ati banyire sorry mbayita kwenda kwebaza details akaja baza details abantu bayitu maliteki kubanza nyowe birthday yawe nkuba mezeri special ogitekanize behe byana ebiga massage okikenga nyowe nyije on special way okikenga ha birthday yawe bookinga table zinga bookinga table ngiteke ebyo kunywa iwonywa biya kenywa biya baitate byana ebikwa biro bikwane binywa biya ati etable yawe kutandika mtoricom kyonko ina giteka he byana nike ebyana niyo main issue bakubataho soko sasule bulo muna arora so me number yawe yese 07 biro bintu bikyali byokunanga bojenye te bagi sasura ni nzindike ebyana bikuba okwenda binga bitano mukaga nyonta tintawa odd tintawa even 6 tinsa kuba 5 at 6 bisatu mbe hagati yao kandi byetaga daddy ebyana bikumanya omulimo nkuina ekinja kukola neto jaki sinda moti daddy omulisa niyo nyenda omati bintu binu byokufa kuleka the other day nkarura chali wange Colin okabumanyi Colin nona akabumanyi Colin twakoraga nawe nanka twakoraga sauna nawe mu resort aho chali wange manager wa Crown chali but just no way yanti Colin yafira akagamanga katandika na rumu obusigu manya oba bagita bateno. By the way, you people, you should be aware of that disease. Hepatitis B. It is real and it is serious. I was surprised that whoever comes and hepatitis B, but the family is fine. Anyway, that thing is serious. Can bagambate bini mkwe fora ngoja kujwara condom. Hepatitis B does not know condoms. Erabamu. It not even on sweat. If I sweat and you touch on me like this, mbuliki muki ono grada na mkondo mukimanisa
you're not safe when it comes to hepatitis B. So but bokubo kyaino obwomezi kirungi obwomezi bwawo n'obunyumirwa nyo ijeri mbageni ngamba abantu aro some of us titulina nyingi muno tikuligama tati nyamyaka yenyine nisabutakora nkafoka nkahamu nkamugaiga nkahamu bakabagambe boha beto kakura yakaka kubeisa akekumbeisa hu ati mitwale etane ejja kungaiga hasi abakinta jjanka gisipeni ya munywani wange Nelson wete tali mugaiga muno baito moja spending ngata Nelson nkusumiro mugaiga wange kumiteri niente ejja kugaiga kuteka mo rusekerwa birthday gift ojaruhulirira okwo omutima but anyway ogo mwana tamugaiga muto town yona akagiye fuga kyagiye kora ntinja kubaza bingi nabasama batwina mugamba tuteke makasente Julius Maritana Bad Dog Julius Maritana Bad Dog teke mu sente no program yaitu by that tujaga ku advertising a business zao zona zokaina aina business ugo mugaiga muto iwe akanamba soma akanamba akakusa kutera by the way all those people who have business and you want to advertise with us mutera 0 Kitara TV 0 kilo 0 jakuba nobazana nyowe jakuba nobazana manager Julius Kyomuhendo I carry out 24/7 so Nelson nakaranga kakankoleire kyalero inakasasulira obara sobora atwarugira hano kolegenda odek tujja kuliya n'okunywa entekanza tagirugaho aikara tagiruga ta live streaming na live saze ogotarugaho ngaiga muno so akakagwa sokoletaga esabite eno ekisingire ku trendinga zibaire bizinamu ebikuhemura ekiro kyajjo isi ya ruga ya banning ebizina bya kwepicha enkudi ya baninga manyomunyo ya baninga manyane nyama omunyo tikina buzibu omuniongo kigabo kumanyisa omuniongo omucholi but people are misinterpreting it atikirinka enkudi yasuzazi nabo yasuzo omuchikiri araide nazina bwaraide go mu kidongo olwa magulu bwe ganyumirwa omuchiri amaguru ni ganyumirwe kido choka people they interpreted that song omuchiri kimaisha kido ekikiri kikeisa choka people misinterpreted that song omuniongo kikumanyisa omucholi abantu bakinterpret abokaki kutandikisa ekigambo omuniyo omurusoga kiba kigambo kivi but those songs bizine bimali bikuhemora tibina bikwemo abazini bano bagenzerege mu koti mali tibakusinga abantu because ajja kugamba achali bambi ndozere egyo nankayo gambirege attacking bageta UCC attacking bambi Rita dancer that lady I think for her she doesn't dress naked. That is the form of her dress code when she's going on stage. Taba naked. Yeah. But people have attacked her by abo ege nankegyo ya rugayo ya mutabukira bakwena no muhaka nagaruka performing but babanze bahakane shiba odora shiba photo babanze bahakane shiba photo yakozere alibusa ndozirege yonkyo mwana wineno wajibona nibyo bajwa I think that there is something like obutendeza that lady omuku muhaka nakoro tikumesa mukumusindika oidha mu bumalaya because that's where she's getting her money but in reality taba busa because oyireho people just don't know. Bado nyowe kankaguze. Abajungu abo twikarantura music yabo kandi bo niba kyakizire kujuara kubi niba kyakizire kore ibintu ebikira yo batundura music yabo nibagirora Dora Kadi biengera juara bona baniki kandi nyowe kunyuma bagamba music ekizino kibaningire bagenda kyamu mu computer de kiri basireire kijya kuruba ati nyono musimi yangora akiha kiri basireire ato kibaningire oti nicyo nya ato kurura but na yuseta kayizire hano aroho radio yimanyire hano hoima arihe bizina ebyabojyo bakahura byeta playing ngubihemura amaize nkwenda gensoro ati bihemura bita by the way you guys yesterday my birthday is Serenity night and they had a successful show that show was very superb but Serena happy birthday though we didn't come at your party by the girl in my Breeze Hotel
ati kankugambire olulimi olulungi olulimi olunulisa ebigambo ebinulisa olulimi ebikusinga abantu bagamba bikuhemura kuba bayire olulimi lwenyini Hatoli wabo kubata kimanye nagamba hemuire. Iyo kimanyire obukama bwina ekitongole obukatinko obukama bwabunyoro. Omamirwa omukama aine ekitebe kyabasajja ababeeta oba abasegu babaki. Baije ni ba session yo mukama kumusegura. Niko kikali. Traditionally aina a team of that people. Niba musegura na nyumirwa na seka I think nyererwe mulingo babeeta kandi obukama baitu bukyeikiriza olunyoro rwenyino rutufu barwikiriza hati timanye omuntu okuruga yota no gamba ngo olunyoro right orutubazoro abafumbira iwe bizine bibi bakuzina obyetegerezo ota bibi habo kuba ahire olulimi rwaitu rwenyino ruiki bagamba tugaze ati tekanene tujikolera arrows kakube pangisa reli puzzle obeka pangisa gravity akaija akazina ebizina ebyo arrows bali usisere entitled kwijja kakinga na arrows oba magic mal kimaisa ebizina byabe byabatunzire tibaina ebizina obepangize gomuzina anti akusegura ihanga bakakupangisa omuzini reli puzzle oba gravity akaija akazina ebizina UCC bye baningire naiwe nyini kijja ku implicating nkaiwa mupangisize wa promoter owa baala oba kiki so bambi amuikale muli alert you may think ita tukubaza ntuolekea we are not happy with it but already the government has approved it so imwena baina ma business ganyu so be alert mumanye UCC area manager Julius ungu government yaitu nabantu abali mu department says zikwawukana abakutwara kalenka ati tugamenka mu music mufune ebintu bindi ebimukututeseza ebintu bindi ebikututalibanza nka abantu baitu ebintu ebimukuba mutakusobora mubireke habo kubati mukubimanya baitu mukulenga muno kolekya mukubimanya but really badogo ina point bafune ebintu bindi bakorao we are going through a lot mwesira music abana niho bakusurvive bakusisiro bwira abintu ebitagasaria ebitagasa baitu ebiri suppose kuba kakuba barugaye bakabaza muno habya enguzi mibazima rwaro kulirengo Museveni manyasi ndikire bantu banga bege abasindikira hero ko bege how to fight corruption. I saw that on because hati no mwana kwenda kulirize ekizina kyo kutekeza kyobuhemu kikumanyisa obucheke bukurugira haliwo muzayi hati nyowe ngamba bagamba bizina byobuhemu hano nabanja niwaikere napangisa gravity nazina asoza baitu gravity akugamba okwepicha yamanyisaga kutere bisani hata baki iyo kihindura abwaki wona banja kabateketegeza gwango ebyo bizina byona byobuhemu habakibwire bonni barugani bagamba ngo bakuzine bizina byobuhemu kyonka abazini banuka ko batungiregelo yo murungi they can challenge them aikaire nazinira government okwepicha kumanso kwetere bisani okwepicha ibo kugamba nto kwepicha ku ija tugende kwetere bisani ajja kuhabuza ekigambo ekyo kiriyo mu Ruganda okwepicha okira kiriyo mu Ruganda kikumanyisa ki iye bakino ugamba kikuhemura okengero ta kikuhemura abana onkudi nakugambe enkudi mu Ruganda kimanyisa ki ogisobole kurungia abantu okisoboruli okikenga abo busilanga and by the way gravity na lead pazo bakaruga igade kandi sudi UCC kandi bakabayi hamuna sente nyingi muno habo okuba nyowe nkurora ngu okwepicha ki okwepicha kwe obagu ija tugende kwetere bisani picha yes anyway ebe nibe bibairo sabite no wiki actually yesterday nubo mukuru wa mukuru wa UCC Rugireoga ya directives ezo na abadancers na muno hatinkanya ba karaoke abaina abana ba karaoke ebintu bimugaye bya karaoke abana bagenda stage ne bekora so you risk being banned first wait tibara kwate drive yange ya kyale you risk being banned but of course mulingo manyire Uganda sometimes balete biragiro ne biba atarajja kubihondera muno but
no nti bo nawe no yerindaga werindaga mukamuwe bara mukamuwa kilabu mukamuwa ki ebintu ebyo nakora mbayine bagamba tune bintu bingi ebikuturuma nkaitwe abanansi bayihanga mututeseze ebintu bingi ebikutuyamba bayitebe musoke mu byeganyire byamanye bizina mu bibaningire tune bintu bingi emibazi marwara abantu bakufa buli kiro nabaina bakatunda butunda mu idwaro okuhura ne gloves bazitunda butunda mututeseze ebintu ebigatuyamba enguzi emihanda ebe musoke mu byeganyire tibine kibituyamba habo kuborede na umwana wawe nkudya kugizina omuka kugiyenda newe wenyino kupangisa enkudi agenda kuzinira mukoro gwa lyrics bakuzimanya zone webale muno ne mikoro ya president waitu yenyini ndura gravity ni waki akizire gizina na chameleon tinowe kira kuba mikoro na biro binatali kulembeze nagamba ebizina bikuhemu ekintu ekikusinga government kiyakoba inerugayo kurwanirira abazini kubatungira corporate because ati omuzini ekimanyira abazina bazine bizina nke bari desperate bakwenda kutunga hiti bakwenda abantu bapapangise bari desperate batuka kuba ehanga lirugayo our government likarugayo likarwanirira nke kiragiro kya corporate nto muzini no bakubata ina hiti no bakuba batampankisa show ajja kusigara na akora sente music yaina kifuna mu corporate sezo mukora tunes mu streams bikebyo akuba nafunamu so government ina kurwanirira abazini bano through that line nti abazini batunga kasente are ekintu ekisingire ku shockinga Camilo na lakitabo bakumujanja ekintu ekisingire ku shockinga nti paraso ije bagena abaza I think yesterday what abagena abaza on ashwem yagamba tukimanyire bizina bya Camilo byona Camilo doesn't have an ownership on his songs abizina byayi you can imagine chonka Camilo bizina by taina obukamu bwebizina nicho kurole bazini okwesanga Uganda bazini bayitubana ku muno obatunge bizibu baina kubasondera biki enjwe muleme ba mubingemu yige bayitati kakuba tutunge kiragiro ekya copyright nti nomuzini no bwakuba fire family itesakora kubona hata okura abasajja tugeze nkaba Michael Jackson even up to now the family benefits from the music nesente bakufuna nyingi muno gonze ya fire ego bana tujja kusanga abana tugeza bakafero bakubona abana ba mozoredio bakubona because we don't have abazini tibabana nabukambwe nange biyiye byabo you get tibabinaho ekibakubifuna mwato nicho kurora abazini bano kusanga nazine kizina habo kuba abantu nibyo abantu bakwenda buire buno nesingere egena ebintu byahindukira bakwenda baba pandisa shows sokolindo if they are saying they are banning that they should also ban those shows. Those big shows are bringing a lot of revenue. Eze zaba Dexter nizeza kizire kuleta obuzibu. Ati Dexter. Kuleka kurora sisi erugireyo abo kubeka rora show ya Dexter ngeri abaire naste ya nankonu amweta Harim. No ayasingira Karimu na nankonu nya ya Levis. Those shows abantu nibyo bakira muno kwenda abantu obokurora engeri ense kwijura gali niho kurora nga abantu bakwenda ebite bisika show ya nanka ekaba ordinary mitwaro 10 nyongamba bandi sokere no kubaninga TV zikuplenga music yabajungwege yo kwebura abo kuba Afrika tujabireka baita abajungu basigalenda byabikiriza tinkaroga ni barwani bagamba mutakira kuplenga music neshoba kuba bemereze bityo byose gosana bemereze bakugeza kusiba omusoro gwa man if they are saying they are done with those kind of ebityo byobuhemu bayiho nyege aha egenyeke akizire ku promoting obusebu niye kyakizire yo ate negiye ate ife bayebye bivuru bya ataro halo kukwata hali hazibu muno manyege revenue yere tali government aha we don't now like an artist to in revenue ya man yo kuhaidiza government Breno no waba kwenda kuyiyo misoro ha shows biki orozerege mutabani kaka million engera rugireyo ko bagambire no kugamba nti ati buli show yona kuba ina kutunga permission kuruga mu UCC eyo
shows yona oyina kutunga permission ya UCC nuko bakenge ate kasita weme bya shot kabyeganira amabaraga bitukolera no like mulingo kugambira government elete biragiro by following them up sometimes implementation nzivu that's the one omtabani wo wa Chameleon abba mwana akozera kakeyosi ha Instagram social media ona akabaza urujungu but or besides urujungu no rugahalo urujungu nyonkwenda kusaba nyowe all my point badaka tusabe Chameleon akire nabikebyo abba byabalize byona no the abba is talking as a concerned child no kwenda and he's trying to fight violence you get concerned child is okay agambire he doesn't want to interfere into parents' relationships, but the truth has to be said. My mom endured a lot of violence. You people, you don't know what caused the breakup of my mom. She endured emotional, physical torture. No, maritaka nkugambire kino. Abba. Legamba gambito sakusoro msaija ali addicti hamwe. Abba by the way Chameleon. Bantu baingaba ina basajja baba much as obanyiro mwenga yangire kurole. No, the man used to beat the woman. Okay, ebe just much as Chameleon murwaire bibagamba egyo pancreas na biki murwaire ekarwara. But that man is also depressed. And one of the depressions is kutunga kuruga mu family kandi aba wenyina gambira bwakata kwatagana nabo mwabu ise baba jumagani baba gamba ime mukwepanka hano muri bakabi ise wanyu bwalifanya muri manyango musakulya nembwa ebe bigambo byona no let me tell you that's the kangambira ebe byona danira nwa kubiteka mulo mukazi omwana abasajja mulo mwana abasajja twine ekizibu kimu okuzaara abaana omukazi najja yegugura n'abaana and they gang up against you wowe nyine nwa kubateeka mwekyo nwa kubombeka that is why kikuru muno abasajja bakutubondera akasomeka numuzaale haheru oja kuzaara mu mukazi omukazi ajja hamba abaana bateeka side yaye bagengiga up against you buli mwana abasajja muzaale haheru nyamuteringa omukazi nyina munywani wange bamweta Ajuna tukwenda commentinga video yenu oyina abaana bayinga ebyo bigambo byakubasa buli mwana ayina nyina oba nakuzalira abalema baitu genda buli hamoza lazale yo mwana no kikuyamba atokura abana bona danira kabahamba iwe boyfriend wango gezoza lahe barura family ya baise babo erimbi nabiki byona ogogo no mutima nugo nagubateka nyina wabo iyo omanyire Chameleon don't advise people to give birth outside. No, abana bazali hahe. Abazali hahe. Kandi some of us by the we are products of kuzara hahe. Julius, busamwana wa he. Bakuzaide munda twanbetuno mwana ina mengi. Nyakubaire ntero. Dore byo kwereza abata abage. Julius, busamwana wa hero mwana wena ba omunju taro wa hero. Ati habo kuba wona sigara nyowa abasajja na muzaire kuba musaide mu kuzaire genoli nyabasajja muransima hanyuma but me have told you abazaire these days mugenda nibateka mitima mu bana nibagange bwagenesi arone na ihurire mbayini ndura figure yabayira roho osotake abana aba chonkani wakurolero omukutungo disagreements ntito muno disagreements ziri hagati yange no mukazi abakino ziteka mu bana kandi no abakino ziteka mu bana nti nabo banobi aba munobe kandi okurura ise wanyogo atamutamizi ise wanyogo atamutamiza ata tabarole omuzaire asigara muzaire oba mutamizi oba biki Busao nyowe nkuruga itu nyogezo zala heru nyonkuru gaitu blame wabazaire abazaire bona bakuteka omutima mu bana ndabukuba iwe oyahuka yahukaine na tata wa bana bawo hatokwenda na bana nabo banobese wabo you'll never get tata wa bana ondi ni wogo kyo by the way nyaki nkubaza okiri kimwe abazaire abakazi bege kale bimwe byabalize no rango kale bine bigambo ko mwana akurumirwa ise
kyonka hari ebigambo byabalize nolaki munyine ebimu ni wakozereki ati nkugambire ebigambo byonna byanyina niwabimuteyire niwaisa nasindikira omwana ima mukubaza basing nk'abasajja all of us know Chameleon anywa we all of us know that mbaze nk'omukazi kanda akozesa drug atimanyire baitu tikikumuyiha kurolera abaana abo kuba nenjo yero kwa hero niwe yagibagulire you get hati bwire bona bakino rugaino kyangu akunywa omunyo omutamiza arolera abana iwo rugayo nyowo mwana arugire ugakangama ati ndi mutamizi nsana muzarukuka anywa mwanga tata amuraru ngwari nayo kukulize kuingana aho nibo jya kutandika kurura okunyoko omwenge kwa tata wao okuza bine byawo byokwikara ngo yekulize baitu ni wakukulize nyonye yekulize nkuzire under my mom's care nyesende nizuga mu mwanyina nyowe nakora mu sirikali ate kale tunga itata wawo ndi abo kuba oli mutamizi anyise nyoti mwe hakaine mwenda muna kani nyamwisa na nyekambana bali okay. So, but the fact will always remain. We are trying to stop domestic violence. But we are also praying for you, Chameleon, to be okay. Ebe byonna no burabiroho tukisabe Chameleon nakire. But abazaire mulekeraho obo kubo yaukaine na musaija leka nabana kubateka mu mutima kunoba ise wabo because tutokwatagana Julius apostingire omwana wayo mwisiki omwana kumwisana kisusuna enjo omukazi yanyimago omwana muhara wazaire wani muhaire ng'amabara gawo omwana abo kuba bakamusuwera nyamugamba omwana ogo wange nyoni nyakusabira omwana wange abakyota kwenda nkale n'omwana ngwa kwa omwana tinkwenda manya omukazi waja mubona nyamugamba omwana ajja kusigala ali wange ninyoise wayi hati hanyuma nibo yarurango kinte kembayini mugamba kitufu nyamu nkagakurana ntesi mnangamba kalo omwana amukwaye hati omwana ogo baba naikara n'abana bagenzi baye bakura bamanyanga ine bona bali kintu kweyara nokuteka twekana muihamu kandi okumulemesa abanyanya baye okusana gama ngo bali kuroba ntaro obwire buno ebintu basigale ni batemangana nakuzara hahero nyokandi ekyo kikuru mukazi wange tenyina mwana wena waheru abana bange bona munju akenkumayisa kuzara mukazi onda atali ono unyazaire mbano ekyo nyina kikora mission amako gukuija 2025 ono tali brother wange oina kunsupportinga hati kani oina kusupportinga oina kunsupportinga don't support a polygamous man. I will never support a polygamous man ngeri kikumanyisha omusajja kuruga akagenda kafuna omukazi omutora kamuzara mu mwana because I know what it means kuzara heru mukuleta abana kuitema kutemanga na bata kutemanga na bata family ni okusanga mu omuzimu nyowe atisa oba njale mu mukiga oba munyankole oba munyarwanda oba muki baitu nyina kuzara haheru arona akazina ke bazinira abasajja muzaleke bweru show yabakahora boys ekabeta show yabakahora boys ekaba akuba tukagiranga show yabakahora boys ekaba etale nunga search but baka kyona kiba shone zone zabaire weekend and by the way I'm proud of Serena. She has improved when it comes to live band. Serena has improved when it comes to performing on live we bona tukuba commenting abo akazina kurungi no hura the audibility, the sound was moving with her. She was smart. Nabakahora bakazina kurungi live. Anti nyonko appreciating according to how Serena has upgraded. Yeah. Bona bakahora bakazina kurungi. I think and the musicians abana babunyoro by the way bagira turugire habiyake ebyo byabantu bani kutasa supporting abana abazini babunyoro they support themselves. They are always there for themselves. Abana bona bakaija bakabaho abazini babunyoro hati notegeka show abana bateireho ekitukweta entandikwa tokujja kuongera kutuzinira CD mbu tracker number what tracker live
live norano enda kwebengera show manya nto ina kutuzinira live by the way tukakererwa ira kuraro mu Jamaica kabatera live jazz ite tukakererwa ira so but they put up a good performance bakahora and kwenda kubasi much as population yabantu etabe nyingi but itababaire tukenjoyinga ntaka bayekivulu kindi mukisahe ekibabaire manya Bumblebee Sunda Beer but nakyo kitakole kurungi shows zone zabaire mu weekend egyo zitakole kurungi nabuzikuba za Kampala nabuzikuba za Kampala za ba Motis zinazo zitakole as such nabuya kuba papo pate tukaba mu mbaga ya Samu mugole Samu ntasobole kubayo I think Samu nyina kumurora in person mbaga kaba ya mani muno ntasobole kubayo babwetu obugenyi embaga Ruganda obugenyi bukaba burungi muno so tumukongratulate na Kevin bakamusweta hati kandi programu gita atobalize kiyaki kubaza kula baswirwe No, our program is all about giving news of entertainment. Na Kevin bakamuswera nako kantu kakuru bebale muswera na nankonu akakora introduction ijwezao wadata kwenda tubibazo bunjo Mloya kanso bunjo kimanyi sati ninyo maritani nyasigaire chali mbesengereze aliyo kwa manyira ali muhuru ndeize namani by relationship ere yuwangambiro hijweri bakagiba omusenyi na matafari netaka bali twara wagamba ko inekyo kuombeka eitaka bakali twara baibo omusenyi baiba nesemi sazi nubikadoboka mbaira bangarukire mu yakangure itaka ko wangamba gamitso muntu oli mulavu bye nyini si wiki zingaye hoire hoye tugamba inanenda notugambo inanenda atendo gihiremu kanywe mwabwako maitata sakumaragazara zari bitebe bureke kino bibasa but anyway bulayaibire omusingi gwange nkukolimire oba bakuroga nkinde yokutekereza bakuroga relationship yabo akagiro nawara batali kurungi mukusanyusa omusajja amusajja bakumuyumba omusajja abalisa tutani abasajja tani rubaije tumanyire mukwetera leka mulekaita abakuomba bulatukombaho buli akomba mulisa taleka leka nayo ngunya mukona kusura omukwonga omukwonga tagambibwa mutawoni abakonga nainye mutaba abakonga babamanyire isuma baligi kandi tutabasajja bujunanizibwa tusuwera abana tubarolerera nanga Nelson otamuke omuzira atamuzira abazira tinyimba ino history ya amani nanyo bati bagamba baba bantu bachulezi bati ogono wa Nelson wa ali muchulezi but abalisi bagata mchulezi ara Nelson tumteke mkamero ule bimukonkombo kama banzo muleke anyway twabalisa batuli oti batuleka baito omusenyi bakagutwara cyali koboine mwana nkachura mbaire mu depression genda homu pastor akasize kan kona kamukurora nsazire ebya kurusedi bikawe biwabaire noranga ekawa nanka ekawa sabira hoyi masezi Grace Rubega kaija actually akuleta crusade mwaka gukwijja ndamukizabo ojo bona bafanira abanja thank you so much na no Sam ability Sam pastor guwafaniro hano hoyi mabamweta balinda something ba pastor balinda something nanywe mbaramukiza omuraleta crusade mwaka gukwijja muje tukole hamwe kivu tuje Julius ebyo medi nankamalirire omedi munanka mukaruro ante awards zibaize mirundi ebiri actually the abantu tubaha update awards zibaize mirundi ebiri akabaho CAF zini za Africa basically ziri za Africa goal of the year eyo media kamalira mukikaro ekya mukaga but no nevertheless congratulating because actually just a mere nomination yes kimuhaire nanke emaireji kimuhaire no kumanyibwa that even those outside teams baja kwenda kumanya who is emia nomination yonka akakora kiyamani muno emia nomination kiyamani muno so congratulating and yasingire aroho musajja bwangolo ku kantoze ibara
yasingira award ege ya kafu ngino bakuruga wangora bakumweta mabururu wangora no yalira nanka then mu Puskas awards niko bazeta Puskas think nizo Puskas awards ezo zensiyona Doneso Omedi abaire wakasatu musiyona amakuba goro yauri yakasatu mu Puskas awards amani muno munene yaganacho ni yesingire haija yone ya Yasmin Benzia then ya Dennis Omedi yakasatu ya Puskas. So Omedi, we congratulate you and Omedi mahure genkuraga nti bakwenda mutwara nimpura anyway tutena tujja kulemesa. You can go and you know you make Uganda proud, you know. Omedi ya msingo utatandike kuba singo nayo rekanyete gumbaire ati kyonga kya mukaga tukusambe express okubale sente okubara kyamani Oma don't mind iwe nja kuzalira I'll give you twins orano baraka sente kompira kya mukaga tukusambe express Kitale FC Butema bakutondera nywena bakutuhura tugende twagire Kitale FC etabukire tukutera goro musanju 5 ina Kitale FC etabukire niko twatwire tukatera ina buli tukatera mukaga buli tukatera nabo ina abasajja Kampaloko ebigambo bitanke kuhinduka itababaire tukura abanyorongere babaye batwinduire mu ibara batati batanke gamba abazukulu bakabalega bakomyewo so kya mukaga esaha zijja kuba 10 Butema tugende twage mpira kujja kuba asanyuka prime cyo kabambi mutanywa ni muvuga abana barugo ko kitara barugayo bandi bafunira ma accidents other people get problems because of alcohol. Let that excitement not bring you death. Tukiakweta agomaka tunaguta hamu yakanda mukyo mnywanu wange kusima Christmas tuinda kuba na interview this week akale tuja scheduling next week by the nyina kubungisa kwatamwe na white way chali wange borabaga mugoro kandeba hanu mu VIP onterera akajambo ga Julius Nkurozere ne nanyo ninzimba ndozerege Ben munywani wawe Ben ogwo kwa kabura Ben Westaro aro akamara yaswera akarwa Rwanda abe kuswera ebyo ramukaguza nkawe ndozere ni muisana kandi cyo kibi muno tisakulia buraza wange ari kuba ni muria ni ndora kusana kulia aro chali wange mu yabarozerege video tuisana na Ben yansindikira message yange nawo bagamba tuisana yangamba arahaba isikibe yakali yankabana ni bagamba ni bamwetani nyo era kina kwensolo bigira hakulia mu Ruhangako gayi yangamba by the way manager Julius Ojo obungisho Zaga na Zaga njaba toza ati baida kwenda kingo chapter yo kubungisa abasambi bampira Zaga tomu manyire Zaga kabaka waitu midfielder kingire akapira. I like football but I'm not good at following the manyire mududura manzani Brian akagenda Brian ahebo over Brian Jasper assistant captain bona bana baitu tubaramukiza but I love you all kando Medi owo gambiro kwenda atogwa kyali mu mukitara alimu akyali mtutu kama kale no Medi nkumumanya but I don't know him physically mpira toju like team Rorane ngera oba Saturday buli bungena mukapira nyonta mira butamira tindora na kapira chonko batere akapira batebe go ninyakira kutere nduro kusagama bana bakazi niko bata bato umupira ku following gutagwa maniyu ogo gongu maniyu ya maniyu nukagimanya osango mukazi ya maniyu abakazi ne motoka zibale maza ukanzangwenu primo enu osango mukazi wado olesere motoka yaikaire ikalire mu kagindure rangi naona gamusajja alesere motoka pia abati bakudupirira babaro kudupa ebyo kubidupa but nyati nyo misika muri mu kunyasokere kora ngaba manager wo shingibe motoka zitahad manyire buliki abantu nyara ikintu cyenkwenda bagamba kiro kinumbaire ninyije hasheno muhanda nyasanga abantu nibagenda mu cyaci nyenkiyakara kusaba kyalo kyakainga kyo kinu kyakasatu kusaba kwa kyakasatu are kintu kike kumpuniriza really why would people care mu church on a weekend on a weekday bapasa nuko bakubagamba bapasa nuko bakubagamba
batukamba habuze batimwe obaire goine mukazi wa wali so addicted to praying naikara muno mu church can you feel comfortable with it na nyoto sakwikara ogenda okutaba bogenda ene lady aroranti manya naye temanya pastor papa manya kuteka posting manya pastor kuteka status pastor manya profile pastor I cannot date you can't tinsana kuswe insangiri nyinki yakara diago nyini church bagya kukora mu church niho genda kusasulirwa obaba basasura yemisara mu church batu nyowe baba pastor abasajja abebidongo tinki abenda kanu karango tukyali ha church leka tubaleke enkwenda bo mu church last Sunday president Museveni akaba kingure kanisa ya pastor prophet Kakande yagamba bajja kura mulingo bakusana okuraduating amakanisa. Why would the church open on a Wednesday morning ngo abantu bagende basabe? Why? Boss sente abana bakera mu kanisa boss bakora decent bagenda di kukora abane churches zibasasura emisara tusakuba tutamani maybe zirazi basasura ne bagenda ko no sanga omukazi nakera mu church nasiba yakushimura akora kino sanga bakusaba ati bakurugayo ali devoted to God ali devoted data Bible libo bakolerera Ruhango taina kyo kusubira kuhereza let me tell you kunete tumanyire Bible okati tusoma Bible yagamba kolerera Ruhango mu Bible abana baIsraeli bagendaga kukora 6 days. On the 7th day no bayijaga mukusaba these other days ni bagenda mukunanka mukukora emirimo okay and ne Bible yenyine tugamba Ruhanga emigisa emirimo yengaro yaitu burabo taina kyo kukura what will God bless agenda ku blessing ata God will not Ruhanga tajja kunaga sente kuruga mu igurungwe kibambo kigwe abo kuba kusanga hamulimo gukora okutere nduru Ruhanga iyo kimayi Ruhanga ugabantu abamusaba ekiro kimo manyiro bwengi bw'abantu abakumusaba ekiro kimo hatinye kaire kuona mu kuikaro mu church mu kusaba Ruhanga mu kuikani mu juwahia nikyo kuro bagambira joaye Bible yakagambo bumuli hakana abantu bange kunda myandiragira amabale galinda mya Bosamu hakayo. Abusawo. Abakina mu But nyoko sani yange bairenti kyasa. Nyoko sani yange bairenti kyakasatu. Kyakasatu kyakana kyakatano muri mu kusaba. Bwe mukaguze ngo bayinayo orota ya kyakasatu. Ekyoto. Eko kimanyire kubinga stani mahembe bifaru bidandi. Abantu mubaleke bagende bakole bajje kusaba kyasabiti. But amazima bagabaza you people over praying is not being answered. No. Bujumbura ali omuzaji akatero. Bible yagamba Ruhanga hereza omugisa ebindi mu yengaro yayo. You pray and work. Pray and work. God will bless that work that you're doing. Ebe bintu mukikara mutekeza mukikara muchache nibo Ruhanga jaba hereza. Musanga bala batakusaba bali ku road. Wanafuna kirekyo na boba pastor bali ha business. Aliyo munywani wange. Akagenda yasoro mukazi nasaba muno na ikara muchaji hati omukazi oli munywani wange ata doctor bana bekinasi bana batugamba bekinasi hati obwafuna omukazi ogo mukazi muganda kaire kono na ikakusauza kaika kasamwenda gwe kiro na danka kusaba omusaji tarafune turoto hati nawe yakoze yagamba hati nukuolo hati nawe yakaimukaga samwenda kusaba naona mugaza natandike milimo natanke milimo natanke competition omukaza kaika nokugwa yagwa ne kusaba yabide ado yakaraga ngweyo mukiro kusaba naona mugaza hananga no okusaba kurungi batukuba muno mu church actually by the way kankugambire kintu ekiherezo omuntu obugayiga kumanyira work Taro kindi kyo. Nikekerezo omuntu obugayiga. Work and lift your business to God. Ruhanga tumusaba just to protect our works. Kutuhe emigisa mirimo yaitu bokuba ina business Ruhanga kukonyera alete ba customer. Abantu behabuza why is it that those people who are not praying are successful?
it's not that they don't pray, but they get time and talk to their God in their own way, and they give much time to making money. Oruhanga katekero principles enize turubatiramu. A principle eyo okusaba tikuli niko kukora obugayiga. Tikuli kokoro obugayiga no burasabe mirundi ngaro hanga tagenda kudomere. Actually singo kusaba kwakora go obugayiga haba nabasiba mu kanisa bikisinga nyo basinga bagayiga. So work, go and work. You get? Go and work. But when you go bakunira mu kimuke 10 bakunira mu kisema bote baina losi yona ntumira abapastor bona bahoima David King Bishop ntumira Bishop Samuhumuza Robert Prince aina shebiro byokoza bina mukanda Sam Kahumuza then no Museveni Pastor Museveni ogo bagamba timu enda mbata enemy wange Pastor Museveni tikuliga abantu bagati kwenda biri bikahuwa aremu abantu bakatandike kibozi bozi nguti nkwenda kandi nayo bagamba tonyenda nyebe bikahuwa bagamba na pastor na na kintu atachali wange by the mbaze mundeke mbaze na Pastor Museveni Pastor Museveni otachali wange tumanyanga ine felongo time takata abire bwa fellowship so that's what wange ku bwa fellowship abantu benikindi kiba creating entity kwenda manya bikibiki ebe bikabaho for us journalists that's how we do okay nigwa muri mugwa tibuli gamati buli hule oja kubanja kuleta ihule lyo kwenda ewe kufevalinga wabiki you get that's you know bikahuwao and life you know obumezi winda sigara ni ugenda maisha mwana you get so you know that what I'm saying pastor nyenda pastor kintu kandu abaki bagambe titi mwenda because ngubulo ya obakatera abananka endi ati kandi people atakandi abantu bakusobera kile kinte kya kintu bagambaga mu 7 nwa kunsasura nkoleki nsise kintu kandi kinde kya Museveni ukyatandikire bagamba kintu niwa kunsasura nsise Museveni and atite bajenesi mukwenda ite you know twikale emikono yite zingiru tando redda amahoro gako bagaro hoina gabazaho habo kuba nigwo mulimu gwawe nigwo gukusasuza but I don't have an issue with Pastor Museveni I don't have an issue with Pastor Kintu I don't have an issue with David King No, I don't have, you know, for us we are just there to, you know, inform the society, including society, you know, yes. Because, you know, titwina kuswekerere bigenda macho mu society. Bapasita bokole kirungi tujja kibaza. Bakyakize kwikara mativi ni babazaho boko tasanga ni barugire ngo akuhara nabo kuba wa media mubalizo. Bokole kirungi tujja kibazaho. Bokora ne kibireka tukibazeho. You get? Yeah. So that's life. So nyo mbaini ngamba abantu abakera machaji weekdays. Timanyire bire bimukora. I don't know whether the government will come out regulating amakanisa gano ekaruga ine kiragiro ekikushobora kuregulating amakanisa gano. Manager Julius, nyekenga n'abasajja abamu. Omukazi waba kino mwikiriza buli kiro nakera mu chaki kya baraza kya kabiri kya kasatu kya kana kya katatu kya mukazi. Ekinyazo ira baba isikia bakusinga abatali bafunga. Baba nibatoze misana kandi misa abantu abayikara mu cyacho mu abakira abosanga ni bayikara muno mu cyacho kino munganyire kibaza osanga emitima yanye tali nungi emitima abantu abenda muno kusaba baba bayine emitima majority abantu abakusinga tasaku hali ya damaizi go kunywa hadi no kabuzo mu cyacho ko babegesa yenge sombe babegesa nyo waroho mukazi kama ruhanga gamba Laroho mukazi yagendaga muno mu cyachi baitu just omukazi kubusanga akando banikazanira harubaraza rwaye mama ito mukazi tukatumwina businso mukazi natabuka just imagine just umwana azanira harubaraza rwaye kugambira yadde kunywa amaizi yadoka mugamba wewe mbera ambe akiri mpayo ki akokumpayo akugamba jankusabiri asa kuba fine ataina bate ebintu binu social life omwana omusange just ojeje motoka breaks zai kiki omwana jasazanira akabaraza kawe omwana bakino mutera no mutera
asaine nabagenzi babundi oli amusindikira agwire ngera abana bakuzana nabo no mutere bora aboli murokole nogenda mu kyaki leka nebikorwa byawo bibe birungi byole cyangu mukama ruhanga malo kumurami by the way busahe kinte kisinga kutebeza enjiri nki ebikorwa okusaba kusaba mu ndimi bayite ebikorwa byawe abikwa bitali birungi. Some of us tusabutarokoka muno tusabutarokoka habwe bigambo byawe but habwe bikorwa byawe you get ebikorwa byawe ite Julius okimanyire osanga ne bagamba itwe tuhemura TV manya tubaze bigambo bikote byamani but ebigambo bitubaza kamba gambire tubantu begesa kubamu abamu bayina ebinte bibaba nibegamo ebinte bitukubaza kandi tunabibagambira abo kuba mukoleki babiyege babimanye obo kubokozere nsobe tukagibazawo kitakubiyiza abo kuba nicyo tuinakora nosanga omuntu enyera bya yawe okolekyo ligento abo kuba abantu bamanyire ngo omuntu bwa yesogoba akatere kikaru ogwa ba gentleman kandi ba gentleman bakyasingira obusumu ebikorwa byawe iyo lisangiro murasi ni bamwocha ngo abayire ibiri habakyo ebire bikiro sanga abantu abo bayiro takunira bamwokeze noga mojogo na wataga na hivi owotakunira ngo ebikorwa byawe nibye bikufora omuntu ngono omuntu ali gento entekanize ntugikoleire arrows bagire kishoka kirungi babaona is it kya mukaga live band man soko ijano live band what happened to live band ekyaro ekyagenda maisho kiki but arrows mutwetero manager ebyo kunywa birungi nakabia karungi akasoda banya akasoda akamaiza agakufuka kurungi ara munywani wange entertainment nungi bagira bainone byokulya kurungi oba so batukuba tukoleire hana sakwata kwenda kujja mu kamera asakubata kwenda kujja mu kamera but batukuba tukolera mukikaro kino of course tuina kubaranga baitu kila magic tukolera ibaitu mulingo dimensioning oiro government manager tukora nayo but bokuboli ata akwijja abasama akwijja abasama mu rubuga rwaho iwe jomba igene ebisama the only buys arrows ijo nyimirwa arrows kandi ateki eburungi wa arrows ubumanyire ntumiro agure velani rwahwire ogo nankaba mutabata CEO wa Mr. Bunyoro ogo guy and with Movit products abantu abakozere kyamani muno kugambe ekirungi kita arrows onchwisa kizakazi za arrows nyine kitu kingona kwaza kikondo tuba okimanya kwenda kutanka kunteka omugambo tuba tuli arrows oboina okwasira kukunywa kawo omujembe ni guragara okay nolya ono muyembe nolya nakabi so the place to be kubozide muhoima ijaro zio nyimirwo bomezi malo ijao na majiki nyimirwo bomezi kirokini cyakasatu cyakasatu nyina yake bucket night bili babi hakainege pose ebya karaoke toto ogadi muita kwenda nyumba wate tuina kulisa amaiso and by the way you guys aromnyani wanga habuize why is it that them nkabasigazi balemererwe kuswera tituraswera bara abakaze mukutali banene akwenda kubaza hensonge gyo na waro no abakazi turaswera bara na wakwenda gegaita amwe omugaiga wetoko ijo tunyo soko ijano yemera otsobole songeno habwaga obufumbo bulemere ombasigazi abantu bangi ababa ni bafollowing etekanza batali na hananka batalon set baitu bali behind the camera ijo ime ayenje ikaro na ija kwemera onu muraida iyo taleta nje ije ikaro onu musaija wabani munaja kwemera abasaija ogamba titukuswera tuswere baraha adekere meseze bufumbo tugenda gani tuba basigazi okozera akasente kawe obundi toka kuzire munekiri yawe oli myaka toka ikizo bune myaka nka 3 omusigazi wene ine myaka 27 okwesanga omuntu weno okusemere kuikara nawe okwenda ali hasi emyaka yawe ovuiche myaka myaka 2 na guma 2 ne 3
abaana bakyali bato yakabaire kuteekana okumuteeka mu kintu kyatakusobola akoraki okumalira nakyo so kwesanga iwe oli amulamu obundi okwakuba n'omuntu baita omuntu akitaka rubasire kuchakala gamba atekereza ali abakusinga iwe kyo kumuhereza nsonga nkuru egyo nayo nsonga bati nyekimanyire ensonga esinga kutinisa abasigazi kuswera kuba bujunanizibwa I think aroli kuba ina kasente kaye aroho kuba ina kasente kaye baita omuntu wakwenda kuswera no omuntu wakwenda kuswera watakabaide kutekereza kandi by the way ngenzire kizolereza muhoyima muno aboja abato mu kwenda abakazi bakuru no but niba ina keya no gana hakeya kutwara abakazi bakuru ramadidogegera kabaliza we nali siriya kutwara abasigazi mu bakazi bakuru ekintu kyo kubanza omukazi mukuru abo ine bintu bingi ali willing kuyikara ansa katekana tajja kusabiriza banzo hiyo na pointi ngo mukazi mukuru tajja kunsabiriza okuru abakazi aba bakuru baroro no that is the ona kagamba tagabira no mukazi transport mukazi omukuru omwayi mama is it good kukuba no mukazi akarara mwawe okalema kumwereza transport arugoro yi baitu bana abana bo bushikitaina na buido mukazi mukuru obana bobisikira biro bino kwesanga oyino omukazi muka orugayo mukatonyire breakfast oli mu restaurant lunch no boroga saa 10 togirire yo muka ate ojja kwesanga batayira kuzeno no naka empalizo omuntu ojja kukana akaire ko kuzitanga kuzeyogezo bondo kubaza ngo omuntu wena kwena kuchumbira nka musajja Nelson nawo kubaina omutima Nelson agaruka arara mubara ainuka but eke tikiri muno obujunanizibo buhikirize jonazo buhikirize ajina kusumira omulali kusana kwa digestinga nananka nembera but abana abayisiki biro bino tukwena kuswerwa mukutusabiriza amanyire ndekamba sana nyo ekize bumuli basajja abasatu ndi mukazi omu ndekamba sobole itu abayisikia wakitu wa yehaire iyo tuwagamba tujagaruka kwechwera abasajja batakabaire kuchwamu okay tinja competing na sugar mami ndi mwana moto okay nyizire muawe nyayogiengoye okay nyatekanize enju nkuba nikyagituruka umwe ikazi kini ngwe kwega manze ndiwo koze ngo yabalalaze basulamu iwe njoka gihandika hibaranti ya marita ohuliri okalihandika hibaranti ezo zibongo kila kintu ajwa boli musajja ateka ine kiriyoke baitu kande kikusinga kutalibaniza iyo kwenda kunsaba ekintu buli nkukoleke okwenda kyona ntwikara hamwe baitu kandi ebintu byange ubundi topena breakfast iyo nkokayimukire buyire bunu adi nyo percent ngene mbyange pene kyonkoleire nkanyo ebyo bikusigikira okro bokubaina omukazi muka ali mukazi wawe muka ali muisiki atasa kumanya omusajja wanga inakulya nagenda kutura then nego tali mukazi because if I know you're my man in kwikara mwawe it's my responsibility to take care of you. I have to watch for you, I have to cook for you, I have to feed you. Nyina nokusige ekigita abunkuroro okozereki nyonkurora hamulende kuno bato ndesere buleta nyijambe nimbunga my dear will never watch for you hamulende kuno abasigazi tukyaswerwa nyoweti nsaku kuogeza Julius ntakwikara mwawe no nyoka nkugambira abakyabasigazi batakwenda kuswera orundi kwenda kengora manyire kuoga engoza zange niwe zinyogeza ekibata kwenda kuswera kirinso mutandwaza omuntu okusanga abana bo busikibano bobe nyini ni baba kututamisa nokuswera habuwaki okusanga omushike wo kuwenda kiyalero marita olina nyowe mu dakika 5 kuba no kyandugawo no garuka mu manager Julius which is okay okube tubirwa buli kiro olishuwa nanyo nikyo kimu nabasajja niko kimu oina kusibisa isoke omwana bad dog endekembo kyomukozesa no kankuga iwe bwondugaho oikara mu nanyo mutukozesa nabasajja atikangugambira baddogo biro bino maye basikie akakodoke bakora ateka status nagamba I feel like new here abantu abajja kumusindikiriza zeisokeri hiya atokurora bula bunyaposti abantu atono bunyapostingira dine isokirisa ko lisibirwa abantu mukaba dine isoke ebaire okwakuruga mu sister wange sanga nabana how can we trust you nobazaro omwana okusanga omwana ina bayisenka batano
buli omaliyo na nyonyi no umanyire akatwalenda tamanyire na mukamu wayo kyonka buli omu wena agiha abasajja nkani baabo kyonka buli musajja yagigabirono yamugambaga nyinenda yawo omwana nasindike atakumanya ise wayi batungirenda yawe nasasura renti ngirenda yawe yajasajja tuwaide amulembe guno nyonkolera kimutu kyaswe betukani nyomba iningamba omuntu atasweira nyoka nkole sente zange nswere kiyana kyange kitomyaka obalize point omuntu atasweire akusinga but not everyone wa myaka 22 na gumu abokuba mukulirize not everyone is meant to swear oba kuswear bali dogengera ngamba kulirize Marita tihali buli muntu wena alimenti kuswerwa oba kuswerwa kandi basajja imwe any program yekuwera kanamba kaliziro muno no unterere arebigamba bironi byembaza program ni bintu besana abashikyo genda kumukwana nagamba Julius otabamburi ya bigambo byobaza iwe nanyo ngamba iyo zara abana badi doga banyara kibatamwena badi doga gamba bamukozesa no bati mutukozesa kwende biri serious badogo gamba kukozesa abakazi mutukozesa ati oje kusanga na Nelson nagamba bamukozesa baba mukozesa hata kugambira iwe waloendeza Nelson nyakutinage ni program ina kukira ati kankugambire iyo manyire walobaire no mukazi ekiro kimu mukamara buli kimu kiyono katere simu za yata kyazikuwati baba bakulire atagwa abakoze abakandi atabakoze abatakozesa ati Nelson awakebya na bitagaruka wama future ni wala kamera mukazi abakota kaswe okyalinda lindao bali Marita olibete owulire future agambe na usazi nukuswera akutata kwenda kurumu omutu let me tell you namazima bagabaza soko lido amazima bagabaza nyowe kwa advisinga badogagira mukazi iwe Maritoli sister wange baitu kangambira amazima Maritoli sister tikuli team kuita katale otabibaza not otabaze byo sinta kuswero ja kunchankala ntalikire kufura itaka atogwena kudomera kimune nali baditwa Maritoki aswero abwire buno emyaka yokuswera kuna isano guru amsili yanga nyine emyaka ijweri ni bwaruga kungamba nendo kaginyoleka no maku watugamba oli mu relationship oli serious ole kuzati mayenda kino wiki mazi ngezira birombo ate ende yawe kabaye emyaka eno ate genda sakuba yagiririra sente banti mwegenda mwana ewe rwangona akakitwa nyina na message zawo inenda na aka sendikire na scan ko mwa timanyire obo baikara nabo seriously you guys obo baikara nabo mugambe RIP no it's not kusanda RIP I lost my child seriously biri bya mazima bitali byo kudupa dopa atakule kuika bukweta abantu bona baje baziki Aisho yes I lost my child seriously hatwarugira program kandi serious ngata kudupa bro I was serious man seriously but I lost my child osakuwena wataize kitimba musaija iwe mbele ni kwesengezoga kontu wekevu hyaka ise mwana ogo nyakumalizo hano bayi eje kaba project ya kunda byakubi bato bibaza byo mariteje project kusawulira program enu notano kambye sigalize ebindi oba ebyo jja kubazambe manyire byekidoma baitu anyway baby wange nkyamwenda tuka kyawiro iro musingo go kugenda nigucheka acheka tikubajawa nyonku haba abasajja amagezi muswere bikazi nkamarita abana kabara kuwa munda marita baitu nankayo tinsha kwa advice inga muntu kuswera gonzoli sister wange baitu bana imwedero mukwenda kunkora kiyeke mukwenda mugambira kiyeke kwesibezi ngweno ngambye ebintu bisate bibi halinyo ebikulemesa omuntu ku advice nga kunye bondabibaza kandi akuita munakata it's okay ekyo kubanza nyoti mfuire nanko ntiba muswei oragambwa aho baita story yogo mwisikitu otabaza deka imba gita kimanyire ijo musang ijo muboine gana nkasauna sokoro ijo murozire gasa unasinga mbaye kimenyi kuba ni mugamba congratulations sokoli ndo ngambire ebintu bisatu ebikusa kulemesa omuntu konswera oyenda kagweraho
kagwirawo ni byebi kagwirawo akasente anyonkola sente zange tinsabiriza basajja kakuba omusajja kuleka wiki nkemu atakwaire akasente noiruka nogenda awo dopira tikudupa nyonyina n'omusajja wunkuteka mu sente atali ninyoni mwereza teka mbaddo atali musajja wange anyara ntekamu tutandike mission nankolagana tutandike mission oli musajja wange nyoni musajja mufumbo Marita sente no teka mu sente soko lindo Nelson ebanga lyomanyire ti nta muntu ata so much into money when I love someone mwenda nkwengera akali ekyo oyenda na nyoka kwatwa ekisakiro kimo musajja nyamugamba babye omwana no muyambo gene nawo muganyire kyalero kino maita kaba kuganyire love yoksa nova nayo ngira love nyenye muno by the way let me tell you something kana akantu gweno kambeza mimi retanta insecure ninyo muntu akusaka nikalire mukao otakantereire simunitera mu busani bwange kikuntanga kusinikire nitera mu busani okukira bakiriyo kokine bikikora kabo mu club magic ninyandi kusinikire message eti ngama kimanyire tokona koza na nyowe obwine bikazirira like I'm so insecure kandi nta noise nta FBI agent nyondi mu relationship ebe byakonka because hati mi atara abasajja bendora omusajja bobota mu bubiro bota kumwenda nyombuba boba wekire arabasajja bendora tinja kububira ngusanga mu barandwane omukazi ekiro kyona twena kunterera mu mirundi hingura ine no bado arabasajja bendora baba ha pressure ngo mukazi amuteri mpaka ina mukwata omukazi ajja kunterera ndimbi kutoka nyondo ntika pressure mwe kubanta kukuaseti nkukuaseti nyowe kabatali mukazi yes myangi kwatira mbwire no but Julius akaba mulavu hano no but banzo ruge mulebi no kuba na mama na wakimanyire mama abana nakimanyire bwe agata ile simu tinyaji kwata have not fit otubateko mu kandi yakiyora ntere nyoti baito de kamba habuze kana akantu omusajja takutereire simu takutereire simu nyengi yakara musana ruwebagyo yadi nokugaba good night na nyenkia natake kukora kumara ebiro ngo omusajja kuba na hati nyonkora mwe mutiene nga nyoterera bulikaye bwire bono manager Julius akora atukubaza in real terms atale byanye bya savage akora kibwire in real terms ati nyombe ningu in real terms omusajja inakumara ebiro bibiri ataka kusendikire yeda ka message lero we wao kubana ka message bedi kani nyowe ebe bitu bya mukwefora gamwe karabize teri musajja abera bize ku muntu gwayagala lwakira funa ida chekemu na msindikira hawayo message ati nanya mutuleme saka kubasindikira message nabo kutakuli ago mukazi msindikira message byaine ho byokutandikira gaho nibija hameza atoiroka mukaga ni mutulemesa ate omuntu ate abakubalemesa nibo buno bukazi kazo mukufuna mumukulyayo oiro hati no mukuba ino mukazi wawo omuka I don't think ajja kutwaraganya nkabuno obusekise mukufuna buli bwekiro ojja kufuna kasekise oyo mukazi wamo tojja kagamba ngumanya bikibiki kukaikara desperate arona abakazi side chicks we are always desperate arona abakazi abatomera ati natomera nkanyowe abokati nyonka tinkusindikira okwenaga kata tinkusindikira message mbamanye niyo inakubanza kunsindikira bobota gisindikira tujja kubaza abakazi tulina abakazi amazima bagabaze nyonyendo omusajja nyowe nkigarukamu nyowe nkigarukamu buli lwemba mu relationship nkarura maka nankaka akasaini ko kwegura nyonkigaruka munkana buli nkakibaza nyoti nyegura mukazi oina kunyegura ni nkwegura bitabintu antina nyoni kyonga kande kinte negura kinde kitu tamisa arekinde kintamire muno nabakazi kinte kintamire muno nabakazi okuboli ya okurura ka message hello omuntu amazire nko emyezi nkamukaga tabaza nayo hello bokururaga hello kagarukamu ekigarukaho kiti ekigarukaho akuba anasaba obuyambi kyonka amazire takuramukia orayirota osibirota akiroteka embera yona ekudupa dupa omuntu olesere point ya mani mu abaisiki bokumara akasimi otakubaza naitu leka kuntisindika oreka kunsinyi juko ine bizibu nyotindo okumara ebizibu bya era nyo omusiki bwemba amazire akasimi ntakubaza nayo kansindikira ka hello tingarukamu anyonga rukamu nyenda kurora nyomba itubani imanya nyomba amanyire kigarukaho okwenda buyambi kintu kibi abakazi nabo bego omuzego gokuteka hembera yokara bakicekinga hoga keep the relationship
nganyo manye bokwijja marito kangamba hati kinyangwire mbwa marita tukala ntubaza baita ato maziro mwaka gumu tobaza na nyowe ati boizire mu kabox kan aroya nsindikire message mbumbaire kunuguru nkagenda kunuguru nkwenda nsindikire transport ngi kusindikire ni nyoya kusindikire obataga hamu ukagenda guru ukandagaho nogenda ndokwenda kusindikire transport bata abaisiki abamu kutumanyira munamaisa abana bana mwina mulingo mukutumanyira abaisikinya abandi kandi kinkubaza marita tajja kibaza hawo kuba wakimanyire abakazi nywene nkora yanyu niyemu omuntu oina kukaza hawo kaire kona relationship manyengwe marita bayizira anda mukyantera keep checking on me naita busija bamu buyaya hakiro kale no buzabuzo omuntu no mudupaduka baita atora gumya guruka kuli nongo era bugwera nanyonyi nebizo byange kyasabiti ni celebrity x1 atoro aromushiwo nyagwire mwaka baina akakodio ako kusindika broadcast messages ana basajja bayaka basavinga mu broadcast message obanka 10 akirana hello darling ka message kakera kuija hello darling ntamanya akasindikira abantu 10 no bobukodde tubumanyire mu bukozesaga tubakina bwire bo typing tubukozesaga biro bino tukuforwarding agana I love you tumale tekaniza I love you no izira haka forward tumale bado jara makaisani mukazi wao wakuzungia kaisa akagamba I love you choka kaizira akagamba forward ada baisikimu egeno yakumanyiza akayire kuli yakusindikira uzindikira muleke no kutusindikira munozi voice note simu typingire. By the way, I'm not a fan of voice note. Kenyenda voice note. Nyawe nkarabura text. Ogera no sangu misia kusindikira voice note yedakika 3 no gamba rwanga. Julius Olioko kanova. At sometimes aroho maybe owe now inesimu gitekanu ote okendeze volume. Ebo Julius ta mwenzi kisaija yo. Rareka kunsise ibara. Ni wobye balize uyo. Tumale program. Me. Oli kurungi. Sokoraga abakutunulire obagambe ba following Kitara TV. Eno program by the by saha ibiri Ezekiro eba eri live. Kitara TV Facebook. Kitara TV. Inywe na muboga hambeho tukyalete bihyaka bingi. Kane bikunyuma bingi muno na Kimuhendo Julius. Hamuna MC Bad Dog. Na Marita Kikibe MC Marita MC Marita MC DJ Marita baito opamba ine mwebale muno kuondera enteka timpamba ine wa timbo nabo DJ ine wa MC ate okurora omuntu inakuba flexible maketia byoto bikoze no I'm a flexible woman you know badoguraga ba le kansokenye bazo ikintu kyono moja balize I'm a flexible woman I know catering otamukazi wa mukozi I know catering, I know marketing, I've been in hotel business, now I'm in bar business. Kwe gamba like, wonsula nkola chi. Mbuye sino, nemanyi no kusale enviri, no kusibe enviri. So, when the world rotates, you know what you can do better. Yeah. Nekinde kindi on 24th, tuina anniversary arrows tukujaguza emyaka 5. So, muije nkurura mukusemeze kikaro mukinyiriza iwe something kikaro kikunyirira so banzo tekanirize ntaka sindikire na tebo sindikire bisani bya bana iwe kyabana kindekereka ndoli nkome mungambe ono aina kuba tebo ya akwende tebo ya oga bainaranga ya iwe bainaranga ya arrows tebo ya 24 tuina tebo tuina platinum table roho platinum table ya 1.5 ekwiziraho blue label double black na double black ibiri aromugaganga mixers aromugaganga kuga mu America then aroho gold table eri million ekwiziraho gold reserve 3 oba osakwenda okutero singleton 15 years 3 then aroho silver table 2 double blacks obundi osakwenda okuindulemba kuhemu black barrel Jameson egira mitwara 5 then bronze table mitwara 25 akwiziro red label 2
then na bosa kuenda bakuye mu JP 3 obundi chupa 2 za wine nkoto oba black and white abiro bekozi 24 aroje ku celebrating emyaka 5 muje tubo celebrating Bad Dog muje kujogera abasama ababaire nywena ni tuhondera Kitara TV ni followinga kirungi muno mwebale kukara ni followinga abo kuba ni TV yanyu mwina followinga abo kuba tuli bana bano tubanyuretwe na mutumanyi amabara neira kabanyita batumbya Benjamin aka MC Bad Dog emirimo yange nta MC ngira music system abakwenda kupangisha bidongo mu event nina abashiki ba karaoke okona mu club okubenda mu mbaga nina nabojo badansa abama kuturukiya abagore manya bikebe byono nina abantu banga bankutumiraho ka Sky Limit wange nina Kawolongo Jo ogira bagayo aho tibatiti baleta sente wina mulingo batumira tugende tubayikire tibiri nibyo bakawolongo Jo basky Kawolongo Jo muhikira na kwa kasente Muhammad Electronics shibona abanywani bange abazaire bange abanzara businsaho mami wange na dadi wange mbaramukizo abana bange na madamu wange omuka n'abantu abankora nabo mu business abakozi bange nyo nambenda muno Bad Dog kaswe bate kinuki ya Bad Dog aliso 0 kilo tonight malire ntekeneza tumalire amabara ni nyowe MC Marita Kiki Fierce omubwati the whole of Uganda and international ntahamu nyenka nyeisana nyenka ntinibwa nabasajja nkanga nabasajja nikyoba nti nidabata cool girl ati ngubara kwana ireka konsinsira ninkwera obaireki ogwa mutasalimu ofisa mbaide nikyabagamba 22nd December ngenda kuike emyaka yange abiri tinduga hao Charlie mbesere mwina muje tujagulize hamu muje tulie embuzi muje tulie keki on 22nd of December nkubayo kijja kubaki sabit kino muje tubeyo amagiki yaho nkubayo muje tukitere yange binyenda biriyo mbwingi nkubayo na kyalero nyina yo bucket night ndesere okugura ecupa 5 hamitware 2 ebyana bya karaoke widede left right ejaba baninga so by the way na show yanga Christmas abiri next time kamugole muje tubeyo mbaletere Figo West rapakaya sipu akusakubura mu bana bakaraoke MC Bad Dog na badansa na babojo badansa bona baroho muje musupporting okutamu nusuka sanju muje tubeitwe na Christmas kamugole ribuseruka road ribuseruka road no kyaruga miti okay mwebale muna bayikarire mutondera ku rugali tukatandikire gentekaniza Kitara TV guranizo kuba no trota ka subscribing kando migena kade so that bulitekaniza yone tukuteka yo shorego kuba no girora Julius Chomuhendo muri so mwihaba muri nigagange tujja kuita internet mutekanize zindi Kitara TV ngenda kubasaba Christmas mulinga ijja kuba nehika kubura just weekend biro musanju twegonze kurungi kandi twegonze n'obujunanizibwa aba driver abakusabaza abakuvuga abantu baitu bayira bamuvuge kurungi speed mukendeze machazi mukwenda sente lero tukazirwa buno buwishi buno obuvuga kigorobya amanya kizira mfumbinka obuwishi obuboje tukabuyizira baitu muvuge n'obujunanizibwa abantu baitu bomezi bwabo bukyo muhendo muno tibaina second life so mubavuge kurungi n'obugenzi kandi muneke kurahya mune mihendo ya transport abantu baitu muleke kubasera muno mbage ni important Kampala biro bino these days a taxi bo kubota ina mugugu bakusa kuleka bakwenda muna baine emigugu abukuba kimanyire omugugu ajaguli yawo nago sente nayo mutakuli yo sente kiri kirungi ku segregating sente no murano muzenda bati kandi muhereze kurungi services zikire hari abantu baitu so nuko tutubaire teba no kuraikinga page yaitu of course na personal handle zange Julius Chomuhendo hona na nyo personal handle zange mu following Facebook Julius Chomuhendo jokuba Julius Chomuhendo tujja kuba tuli hamu obaireki
kale Mubai tubaire tuina mugenyi tuina omugenyi mulinga be yanjirire Neli papa eh amabara gomuka Muhanguzi Nelson akeke Mugaiga muto Mugaiga muto aba ninyaine namba ye abakadama bakumwetaga namba ye ngine munterere nja kuba ni mubaha Sajja mufumbo Mubai Singa manyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo takafire kyaroho takabaire kufa wawe mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo takafire no kyaroho takabaire kufa Mafresi Badman Kaliba Sinex boys tuba wakitara TV daily tutugiosa gitege nanyo wengitega subscribinga olaikinge sharinge hona halo kali o commentinge Akitara TV Kaura Boys titurugao Akitara TV kwegesa kumanyisa